February nisari sang ni som ni paruk adia tuna kanom na hi longtlai atanga kilometer somli borvel la ngeng pui kai ania ngeng pui kai khuwa hian nul siama eizong chung kwa somni le panga tanga somthum borvel hi an oma anni hianin kum tinin nul an siam thina helaya an thlai thar te hi longtlai khopuya an thal thina thai chi sang zik lum te par bor te broccoli te le heng ei chop thai kan han ti chi sang a hi tlang rama thar thei tam tak te po hi helai ruam chunga hian nul siam tu te hianin an thar chuak thina heng nul siam tu te malak na hi kvk longtlai chuanin kum ege moza chu thei top chu in an lo en pui to a tiang bok chuan horticulture department po hianin thei top chu in an lo vil ve reng boka an momo sang te an ni kvk le horticulture department te hianin an pe thina thai chi te le aven na damdoi kan han tiang chi te tiang te le thil sang tuilak nam han ruwa te tuizem te po hi an siam sak nin kan ria tiang chuanin sarkar lampo hianin helai nul siam tu te hi thei to pin ma an la pui thina ngeng pui kaya nul siam tu te hianin sarkar malak na hi an troi om tha em nin a hriata thai po hi kumtinin tuinai tak tha tak hi an thar chuak reng thina longtlaya om te chuanin kan thlai leite hi khoi atanga local nge ni ti kan chi nu chuanin ngeng pui kai atanga ron kal hi tam taka omani ti kan thesa in arin om voin hianin advisor to chief minister agriculture changtu dr lorraine lalpek lian chin za chuan helai nul hi tlo atuma keini hi kan kal masa a ani advisor to cm po hi ron thlengkre to tura kan ngaya ani ho hianin helaya nul siam tu te malak na te po hi an en dona mamo sang an nei te po an lo thleng tura ngaila tin advisor to chief minister po in eng ange comment an nei te po kan thei tura kan ngaya tin kvk lamte horticulture department lamte po ina ma an la pui dan te po hi an ma ni atangin hriat thei kan in be seya kan thlir chhozel don nia helai ngeng pui kai a hian azaw angin ma kan la ke ni horticulture department chuan zaw khata hian chung ko som ni atanga som thum borvel in ma an la a ke ni horticulture department chuan thai chi te kan pe a winter crops tuna hian winter crops kan kalpui meka call crops anti ang ho hi broccoli te cabbage te cauliflower te hei parbor ta kitun lo seng to a tuna hian ziklum hi anna thar don tan meka la in zoom tan meka chuan hemi thlai chi pek ba ka hian tanki te tuipek na to chuan hei tuna kan hmu mek sprinkler hetiang te drip line alei su ta kal ho hetiang te hi kan pe a chuan chumi ba ka chuan crop protection atan damdoi le aka na tur khatiang ran nung le atoi laka ve na tur khatiang chi sang te kha kan pe boka chuan chumi ba ka chuan atir nursery an siam tan tir don hemi an chin tan tir don atan hian training te kan pe a nge engtia kalpui tu nge training a thai chin na tur khatiang training zongjong kha kan sil boka atira tang khan chuan hemi department in ma kan lak puina hi midh hnuaia ani a horticulture hoin midh hnuaia ma kan lak pui ni a chuan voina amel hetia ma kan lak puina ara kan hmu te tuna chuan an la seng lo na a tha kan tia farmer te pon an hlok pui hle don ni in kan sia kun na thok tu helai nul siam tu te hianin an mamo sang advisor to chief minister hena an thlen jinga power supply mu mal zok nei an duwa tuna an electric lak na hi a ma chuanin an nul thleng thei tura ruwa man hi ania
amaro chu fishery department lampang atangin afrikal dana hianin engemaw complain om deuh ani ome chu wang chuan a hrui hi anzam hlei thei lowa tin a ban te po tlem chu phun to lo ni ma se ti puitlin ani thei talawa hei hi ti puitlin sak turin Dr. Lorena hi an lo nge na chu ba ka chuan solar water pump te po an mo thu te an lo soya an nul hi kut manga le hi le mai alani deuh hria tractor hi an mo be maya custom hiring center te po hi helai borvel hen om sen du thu te po an lo soya tractor manga le an let the ni chuanin tun aya nul po zau zo he an siam thei an in be seya tiang te po chu an lo thena tin an mo rang til dang te po an thena poimo deuh mai pakhat la om le chu an thlai thar wang lai takin longtlai bazara a hnun chang om thina hei hi mun dang atanga longtlai a thlai ron phurlu atam thin wang ni in an soya entinan ji hlum thar tam lai chuanin mun dang atanga ji hlum ron lut hi khap ni sela ngeng pui kai ji hlum hianin longtlai khopui hi a chom hne tho ni in an soya chu kut na thoku ten ham thatna an nei pha na tur le an thora hlo zo ka an seng na tur ani ti te po an soya tildang engemo chu kun na thoku te hianin soibel an nei nuala advisor to chief minister Dr. Lorraine Lalpegen chin za chuanin heng an mamo an thlen te hi tun din hmuna ti hlo tin thei ha rum te a om lem lo na chungin thei tok chua lo bo zui tum thu asoya a thei angin a hmuna po department lam ho tu then khat te po a benga la kut na thok tu te po an thla muang viau ni na hriata horticulture department lama an ho tu te le kvk longtlaya an ho tu te chuan ngeng pui kaya nul siam tu te hi kai hruai an nuam hle ni ti an soya an mamo an soi te po thei tok chuin an ngai tu sak thin thu te tin thlai chin dona ti tur rang a hmun song bol dan te aron tria tiratanga apuitlin thlenga enkol zui dan te mi thiam te na thuron an pe khi helai ruama nul siam tu te hianin an zom tre mai ni an soya chu wang chuan an thlai thar te po hi a hloka sarkar anga mala kui po nuam an ti thu an soi ani at tourism ang chi te drip irrigation ang chi te kati ang chi te po kha ke mani a hian convergence mode thowing community crop project a kaminan da luta ami project hi akvk kalpui chu ni tho ma sela convergence mode ani wang khan horti hi big takin milron support tu de ber hi ni a agri te hi chu tourism ron da kha chu om ve inga fi a ma sem tel tam nu tuk lo tin a thai shum po horticulture crop te over kan rum shuma helai mun hi ni kum masa le khan na ba project a alu kan be he to maya an thar chu wa sa na lam pa ka boi le a tiang ve te khan kan lo boi pui na sa ve to thina chu tiang ve chu ne tun tu mai hianin ji khlum ching big ke ma ni nuai mi big te kha azawai kang ka versel lo wa khan mi som panga ji khlum ching deuh tak kha an ni a voi ni han kan mla in atam puina tlem te kan in pek tur mi som panga khan min sem sak do na purwal mi pa pusa mai le on mo ja ko ri ki ma wala ki mo ga so ni om da wa ta hati lang. Cái mình hi bù dâu xua cái nha nhưng bùi cái hắn có sa cái zone này hi cũng là thóc cái nha thì hắn nụ hi cái xia mà cùng tình hiền cái ta đúng po cùng ngã chuang cái xia to
lo kai zon na ma se kai zon na kong a hian department rang horti te kvk te min pui win na sa em ma tui pam khol te min pia pipe te sprinkler te khatiang khan tanki te po min pia an malak na wangin thai chi te min pia ka lo tin na te kam huwa ka lom ya ai voin ni ko fakte KVK scientist te le helaya ngeng pui nu la kan farmers te tin horti lama kan ho tu pia pui te tin ai district lampanga kan poi tu te tin helai poi kan BC te kan unit lam kan ho tu te point oma tin poma heta kan journalist helai mun min lo tel puya in zawai na ma sain che be ka buk chewa report ngei nom tak tak kan ngai tha alo aral fia ti chuan kan thria long klai mi ni ta ka chuan amaro chu ai kong leite alo thatowa helai kan lo lut pheiwak lova atiang ngai malak na ro pui takhi voinia mit nge ya kan mu thei hi department lama kan ho tu tele helai kan farmers te in malak na ro pui ka tia alom ka tia in chunga alom thu ka soinon le ani ni ani china in soi kami solar pump kan tiang chi te tin electric lamp panga har satna in nei ang chi te kha azi abik takin electric lamp kha engtik khuna thil thlenge ka rachi alowa kan sorkar nu niam ma thil ania disra in soi lai po khan in electrica kan SDO po ka message kala thilom je te lo sui chiang la malak dan te omenti te po kha kan min lo hril le don nia katia ten solar pump chungchang hi nia ka rethiam chia lova eng anga a voltage min ma mo dan ang chi te le khatiang kha atianga nge tv ngai lo na chu nakina ai kan scientist pu fakte te horti lama kan ho tu te ho nen po kan lo in bianga yang chuan kan minister he na po ka lo thlen sak don cheu ni ti kha ka han soi lang du ani tin sulaya kan bc na so in kalpona sulai lei mo foundation eng lo te po kha ma in zia kin thalak ten lo ti ru kan tia kai ma nge kalin in si mo pwd ho tu paber minister ka mu nuwa ne na ka submit ani amaro chu sumom dana zirte in le na thodan ma chop mo lo om to te khatiang ne na siam remin engti huna chon a chuang ngai ka ringa ten aizola ma te po kan phei lenga chu te huna te po chaka lo bo zui sak le don cheu ni ti kha han soi lang le du boka tin halaya nge soyang khanin sarkar department thang yan norms si om vea dil chunga electric vehicle te po kha arem lo te po kha norms tharmo dan le dun thara khana lo om te po ni me the chung te po chu ke kan lo zot chiang nga department lampang ang te po mo tin maro chu helaya in san tur kha unlock phei dei to phei chana bullet enge dil le bo zui le ngai nga hun te po du nga maro chu an lo thing ri rim don ani helai na mo zia kan thria tin ai long thlaya ko sa kan nia ne kan thlai na le tiang thar mo ara ang chi rim te po hi angia bulpui ber chu khomoi niang pui helaya kan nul nei tu te taka kot na thok tianga in thora pathiam ma som na in don aza kan lo don ve hi ani tiang chuanin in ha zia te kan thria tin hei ZPM chokot na thok kha kan ngai poi mo kan policy nen po hian ain rem hli in ka hria chu tiang chuanin kot na thok tu te ina ol sam jok le tun lai thiam na manga na in tho the na tura mo khol ang chi rim te le thil thang ranga po chu tianga malak na duom jok le tha jok in nei the nan kan ho tu te na po kan lo thlen don ani tin ni ai helai hi meeting chung ko tam tak chen na khuwa kha ni loba amaro chu in tin deuh tho hian teng hian huan te nul te siamin takin nge kut na takin ai in zonga hebia hian in ya be dong me lo fa donaya thanem ngai le zwala
na lo thok le turin ka han cha du chewa helaya ne department lama kan ho tu fel tak tak te kan neya chunga chon har san na in nei angte tran pui ngai angte in thil ti dan mo tun lai chon changkang tak tak ara tamzo ka kan thar theinan te khatiang chi kha aom to a chunga te po chuan ingtinge tun laia thil thara omem ati dan konga po thil thara om advice min pe te u tianga in bengwara an mani te po in ron tam kha a tha in ka ria a an mani levela an ti theison tianga apia lama kan ho tu te an sarkara thlen tur ang chi te le khatiang omani chuan department ang kal tlangin le ke nip te po in an ho tu te nena thei to pan lo chho pui don cheu ni ti kha han soidu bok ani ole soitu tam ta ka oma amaro chunia thu soiwak na kha ani lova collection center mo kam bazar set kan ti o ang te po kha an chief minister do sakna in neya ka in te chu man ruwa a channel lo channelize tu kha kan mi maya nang mani deal chuan nia maro chu yang chuan nin kan vc te kan ni ruai tu ten fela a saklama po that takin lo saro o tu ta mani lo nia ke nia ngan lo chang chotang kai don lo a pe tu chief minister hian lo chotang kai don lo mu po mu le to lo me thei a tang kai pui tu chu nang mani in nia so ban chuan kun tam tak dei tur le nge so kharina estimate asia manga that taka lo ti tu khan kan cha du chewa tin kun lo om zel tura po ne bial tu lo lam khani lo wa i helaya in ai oin kan oma ong len chunga kan ta chunga bial tu nia ma ra chu ruling di tak lo wa chuan ruling di lo chan thil ti thei kha tam si lo wa so kan chuan kan ne na po in ha san te in tharung lo wa lo thleng zel turin kan cha du chewa ma ro chu engkim kan thu kha lut vek bik lo tin sarkar malak na mizoram pumani wangin kan soi zong zong ka theilo amaro chu thei top a thei chen ho tu te na a ti thei tur chin an ro manang china kan dil na chon thei top an nor pui don cheu ni ti kha kan cha du bok chewa tin khotlang in mangai tak patian ti khotlang lo ni zel turin atom nan han cha du bok cheu ni lo me